Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla 9. Yakob tsɔ nunanawo na Esau. Yakob kple eƒe amewo gadze mɔ, eye mawudɔlawo va do goe. Esi Yakob kpɔ wo la, edo ɣli be, Mawu ƒe asaɖae nye esia, eya ta ena ŋkɔ teƒea be Mahanaim. Yakob dɔ amewo ɖe fɔ Esau gbɔ le Edom le Seirnyigba dzi. Egblɔ na wo bena, ale miagblɔ na nye aƒetɔ Esau nye si, nye, wò dɔla Yakob, meyi ɖanɔ mía nyuie Laban gbɔ va se ɖe egbe. Fifia nyiwo, tedziwo, alẽwo kple subɔla geɖewo, ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa le asinye. Mele ame siawo ɖom ɖa be woana nyanya wò nye aƒetɔ be megbɔna, eye mele mɔ kpɔm be axɔ mi nɔvitɔe. Ame dɔdɔwo trɔ tso Esau gbɔ va gblɔ na Yakob be Esau gbɔna Yakob kpe ge kple ame 400. Vɔvɔ̃ ɖo Yakob, ema eƒe amewo kple lãhawo kpakple kposɔwo ɖe akpa 2, elabena egblɔ be ne Esau adze hatsotso ɖeka dzi la, ɖewohĩ hatsotso 2lia me tɔwo ate ŋu asi. Tete Yakob do gbe ɖa be, O tɔgbuinye Abraham kple fofonye Isak ƒe Mawu, O Yehowa, wò ame si gblɔ nam be matrɔ va nye ƒometɔwo ƒe anyigba dzi, eye nèdo ŋugbe be yeawɔ nyui nam la, nyemedze na wò amenuveve si nèɖena fiam edziedzi abe ale si nèdo ŋugbe nam ene o. Elabena esi metso Yɔdan la, naneke menɔ asinye wu atizɔti ɖeka o. Ke azɔ la, mezu aʋakɔ 2. O Yehowa, meɖe kuku na wò, ɖem tso tsɔtsrɔ̃ me le fonye Esau ƒe asi me, elabena mele vɔvɔ̃m ŋutɔ be ava ho aʋa ɖe nye ŋutɔ, srɔ̃nyewo kple vinyewo ŋu. Ke edo ŋugbe be yeawɔ nyui nam, eye yeana nye dzidzimeviwo nasɔ gbɔ abe ƒutake ene, eye womate ŋu axlẽ wo o. Etsi afi ma dɔ, eye wòtia nu siwo nɔ esi la ƒe ɖe na foa Esau: gbɔ̃nɔ 200 kple gbɔ̃tsu 20, alẽnɔ 200 kple agbo 20, kposɔnɔ 30 kple wo viwo, nyinɔ 40 kple nyitsu 10, tedzinɔ 20 kple tedzitsu 10. Egblɔ na eƒe subɔlawo be woadze ŋgɔ kple lãha siawo. Lãha ɖe sia ɖe nanɔ eɖokui si, eye dometsotso nanɔ wo dome. Egblɔ na ame siwo le lãha gbãtɔ kplɔm la be ne wodo go Esau, eye wòbia wo be afi ka yim miele, ame ka ƒe subɔlawo mienye, ame ka ƒe lãwoe nye esiawo la, woaɖo eŋu be wò subɔla Yakob ƒe lãwoe. Wonye nunana na eƒe aƒetɔ Esau, ele mía yome gbɔna. Yakob gblɔ nya mawo ke na lãkplɔla bubuawo hã be woagblɔ na Esau. Yakob ƒe tameɖoɖoe nye be yeakpata Esau kple nunanawo hafi yeado goe ŋkume kple ŋkume. Yakob kpɔ be ɖewohĩ axɔ mi nyuie, ale wòɖo nunanawo ɖa do ŋgɔ, eye Yakob gatsi asaɖa me dɔ. Yakob te kame kple mawudɔla aɖe. Le zã me la, Yakob fɔ, eye wòkplɔ srɔ̃ 2, eƒe kosi 2 kple vie 11, eye wotso Yɔdan tɔsisi la le tɔtsoƒe si ŋkɔe nye Yabok. Ale wòkplɔ wo tso tɔ lae kple eƒe nunɔmesiwo katã. Yakob trɔ va asaɖa la me, eye eya ɖeka nɔ afi ma. Ŋutsu aɖe va te kame kplii va se ɖe fɔŋli. Esi ŋutsu la kpɔ be yemate ŋu aɖu Yakob dzi o la, etɔ asi Yakob ƒe aligo, eye foawo gli le enu. Tete ŋutsu la gblɔ nɛ be, ɖe asi le ŋunye mayi, elabena ŋu le kekem. Ke Yakob ɖo eŋu be, nyemele asi ɖe ge le ŋuwò o, negbe ɖeko nàyram hafi. Ŋutsu la biae be, ŋkɔwò ɖe? Eɖo eŋu be, Yakob. Ŋutsu la gblɔ nɛ be, womagayɔ wò azɔ nenema o. Woayɔ wò azɔ be Israel, ame si te kame kple Mawu. Esi nète kame kple Mawu ta la, àɖo amewo dzi. Yakob biae be, wò hã ŋkɔwò ɖe? Ŋutsu la ɖo eŋu be, nu ka ta nèbia ŋkɔnye ta ɖo?
eye wòyrae le afi ma. Yakob na ŋkɔ teƒea be Peniel si gɔmee nye Mawu ƒe ŋkume, elabena egblɔ be, mekpɔ Mawu ŋkume kple ŋkume, gake metsi agbe. Esi wògadze mɔ ko la, ɣe dze. Le eƒe aligoƒu si gli ta la, ede asi tɔtɔ me. Esia ta Israelviwo meɖua ka titri si to lãwo ƒe aligo dzi o, elabena wotɔ asi ka si le Yakob ƒe aligokpeƒe la dzi.